Ready na. Ano ba karugitan yung programa tayo? Yan, ang palata ko yan. Guys, ha? Nagbantay. Madam, smile. Madam, smile. Madam. Smile, madam. Kaway po, kaway. Smile po, smile. Pucha, kaway pa. So yan po yung event ngayon ng Ginalonan. Kaway, kaway, sir, kaway. Alright. Good morning po sa inyo. Madam, good morning. Morning po. Hello. Wala pa rin. Sakatry. Quality. Ang ganda. Gandang sama ti sili yung pala. Bigat tayo gamay. Hello! Alam na Why? yung mananalo. Ganda ng code, oh guys. Ganda, oh. Pre, dito na. Ano na, tenta na ka? Yay. Okay. Wala yaw. Pen.
Le, at ako manangala bigay ko ha. Bigay stream. Pagpatay. Tatataga. Ano tayo pa? Hindi kami lain ah. Ambay! Kasi rin dapat ka naman Saka mo tao! Sir Jay! Eh, kapintas mo dataw. Oo. Sumangka din lang. Oh. Ay, sabi ni Katita ka lang. Sabi trailer na. Sisa. Sige, buti ka pintasan. Contemporano. MA1, upgrade tayo. FA. I Rubber, not one. Gloria Pillars, Binalonan, Longanis, Jongpad Integrated Farm, Uzurubio, Cacao Growers and Marketing Cooperative, Bantog Samahang Nayon, MPZ, Pangasinan Lawak Dairy Farm, Royal Cacao Farm, Cacao Federico,